Almaški kraj i gotovo cela Podbara dugo nije bila privlačna za život. Porodične kuće koje su pod zaštitom su propadale, jer vlasnici nisu imali sredstava da ih obnavljaju i održavaju. Kuće su sve češće prodavane investitorima. U Almaški kraj je ušla nova gradnja i na mestu porodičnih kuća nikle su zgrade. Komunalna infrastruktura rađena je parcijalno, pa ovaj deo grada i danas pati od problema kojima se rešenje nazire u godinama pred nama. Almaški kraj je 2019. proglašen za zaštićenu kulturno-istorijsku celinu. S tim u vezi oformljen je tim koji sačinjavaju predstavnici grada, pokrajine i Zavoda za zaštitu spomenika kulture. U 2022. godini kada je Novi Sad evropska prestonica kulture, obnova fasada i krovova u ovom delu grada već je počela. I time će se ovoj celini vratiti stari sjaj. Odlukom Vlade Republike Srbije 2019. godine, a na predlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada i samog grada, mi smo u gradu dobili treću prostorno kulturno-istorijsku celinu Almaški kraj. Pored prostorno-kulturno-istorijske celine Gornja i Donja Tvrđava sa Podgrađem, Starogradskog jezgra, grad je dobio i treću prostorno-kulturno-istorijsku celinu. Mi smo posle usvajanja strategije kulturnog razvoja grada Novog Sada i dobijanje titula Evropske prestonice kulture ozbiljno pristupili poslu obnove našeg graditeljskog, istorijskog, kulturnog nasleđa, u početku s akcentom na Podgrađe Petrovaradinske tvrđave, kasnije smo preko programa mera tehničke zaštite Zavoda za zaštitu spomenika kulture širili taj pojas, ne samo Podgrađe Petrovaradinske tvrđave, nego smo radili i Starogradsko jezgro, a posle donošenja odluke Vlade Republike Srbije, gde je proglašena i treća prostorno kulturno-istorijska celina, preko programa mera tehničke zaštite obnavljamo objekte i u Almaškom kraju. Međutim, pored programa mera tehničke zaštite, grad uz podršku i pokrajinske administracije, a na osnovu potpisanog sporazuma koji je između gradonačelnika Novog Sada i predsjednika pokrajinske vlade, mi smo ušli u izradu projekta urbanističko-arhitektonskog uređenja Almaškog kraja, gde je Zavod za zaštitu spomenika kulture krenuo da izrađuje projekat urbanističko-arhitektonskog uređenja kako bi sproveli kompletnu urbanu obnovu tog jednog od najstarijih delova grada. Uređenje Almaškog kraja obuhvata rekonstrukciju i izgradnju saobraćajnih površina sa javnim osvetljenjem i komunalnom infrastrukturom, kao i obnovu fasada i krovova u skladu sa Zakonom o uređenju i zaštiti kulturnih dobara. Svakako mi kroz Almaški kraj možemo da sagledavamo istorijski razvoj našeg grada, možemo lakše da se povežemo sa prošlošću, možemo da lakše sagledamo sve ono što su bile odlike i karakteristike starog Novog Sada i zbog toga je veoma bitno da grad ulazi u ovaj bitan projekat. Kada je reč o projektu urbanističko-arhitektonskog uređenja Almaškog kraja, radi se o sveobuhvatnom uređenju od vodovoda i kanalizacije, preko parternog sređivanja, naravno sređivanja fasada, krovova, sve do rasvete i zelenila. Svakako sve pod uslovima zaštite, imajući u vidu da je reč o prostorno-kulturno-istorijskoj celini. Da mi smo u procesu otvaranja novih prostora za kulturu u Almaškom kraju otvorili kulturnu stanicu Svilera i na neki način kroz sve te markantne tačke mi možemo da ispričamo i ovu priču, između ostalog i o svim znamenitim Novosađanima koji su doprineli razvoju grada i sve ono što jeste odlika istorije našeg grada i kako se on razvijao dobijanjem titule Evropske prestonice kulture i sve ovo što mi činimo i radimo danas
negde Novi Sad ima priliku da postane i to postaje evropski kulturni centar. Pojedine fasade i krovovi već su obnovljeni. Novi Sjaj je dobilo i nekoliko kuća u ulici Zlatne Grede, a radi se obnova fasade i ulici Save Vukovića, gde programom obnove kulturnih dobara Zavoda za zaštitu spomenika kulture je predviđeno da se obnovi 15 objekata. Osim u ove dve objekti će Novi Sjaj dobiti i ulicama Zemljane Ćuprije, Đorđe Jovanovića, Temerinskoj i na trgu Marije Trandafil. Pošto se radi fazno, svakako u delu ulica Zlatne Grede, Skerlićeva, Save Vukovića verujem da hoće. I narednih godina kako projekat bude odmicao, odnosno kako zavod bude radio sve ono što je projektom predviđeno i ostali delovi Almaškog kraja će svakako po uslovima zaštite biti obnovljeni.